Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the Betway Premiership. Kaizer Chiefs 1, Amazulu 1. I'm joined by Killer Walikosi. Awe Sibo? Yeah. Yeah, abantu bayakhalaza bathi hey uKiller ka-analyze ibhola, hey uKiller warawara. Akalazi. Noma bangathi angilazi but lana angisi analyst mina ngizela ngizo-analyze ibhola. Ngize ngizobukela abafana bami badlala. Yeah. Sibo kokuqala mina ohlakaniphile inkulumo engiyikhulumayo uyayithatha ibeke enqondo. Sure. Ongahlakaniphanga ngokwakhe lokho. Yeah, into engizokutshela yona Sibo into engayithandanga ngegame like into eyenzekile kuma supporter the way behave ngakhona ngithandanga Sibo. Yeah. Sibo mangabe isupporter like ngathi iPSL ingaqala ile maybe law like umthetho ukuthi uma isupporter lingena e-stadium mhlambe balivalele 3 months lingaphumi. You understand? Mhlambe kungaba ne-order ukuthi ama-supporter lawa we-Kaizer Chiefs lawa eza nje ngokuthi Kaizer Chiefs seyawina or kanjani namanye nje ama-player wamanye ama-team. You understand? Akhona ama-supporter ku-Pirates akhona ku-Kaizer Chiefs akhona ku-Sundowns akhona. You understand? Ngathi umuntu mangena e-stadium bangamvalela 3 months angaphumi. Why? Bheka manje abantu baphosela izinto e-stadium ne? Uma baphosela izinto bazofinalisa i-team. You understand? I-team ikhipha imali ebhaya for ukuthi yithi esingakhona ukuthi sibehave. You understand? So umuntu mhlambe ongabonakala bathi uyaliphosa ithini bese bambambe bambophe. Ngiyakutshela kuzoba right. Kuzoba right. Ashawe. Ngashaywa mabambophe nje. Abambophe. Ukhumbule ukuthi ungazithatheli umthetho uzibekele ezandleni zakho. Ngiyakuthola. Yeah, number 2 ngiyezwa abantu bayakhuluma bathi hey uMayo, hey warawara mfethu akekho umuntu onganayo mistake. Wonke umuntu unama mistake wakhe. As uMayo mina I don't think ukuthi vele bekayitshela ukuthi ukora lela goal. Yabona injabulo like makajabule kakhulu utshela ukuthi already selingenile uthi ngishaye nethini yabo kanti uLazman naye ufunde ngendlela yakhe. You understand izinto engathi azithe zingacacanga yena uzibonile uLazman. You understand? So uMayo angazithatheli like azibhekele phansi ukuthi wenzele mistake then umoya wehla even naye uPule Modi bengingathanda ukuthi aqole elentuzaneni emoyeni wakhe ngoba after lokho khona nje ama mistake anyana ngobonile ukuthi awehlile morale ngathi the ukuthi down anyana. So naye makamxolele ngoba injabulo noma ubani ngakwenza Sithibo mawubona ukuthi hey nali plate liphakelwe Sithibo nawe ungagijima uye lapha yana uthi uyodla kanti uyodla icala. You understand? So uMayo udla icala mfethu lapha yana so ayikho into engizomblema ngayo uyiplayer leKaizer Chiefs so thina sohlala simthanda ngaso sonke isikhathi. Ngiyakubamba Killer. Sithibo. Sithibo mfethu yabona the way kungakhona yabona thina as Kaizer Chiefs sesibizwa ama 1-1 manje ngoba ngathi asakhona ushaya 2 uyabo sebasibiza ngama 1-1 mawuthi jika ngapha bathi hey abasathi Killer wekhosi bathi hey Mr 1-1 yo ndoda besiwinaka yiwani ngenyanga manje ngathi singenewe ama 1-1 Sithibo and Sithibo thina as ama Kaizer Chiefs sifana nomama obheka amakhekhe amnandi Sithibo awabheka amakhekhe amnandi asuka hamba yothengisa lapha yana kuthenga umuntu oyi1. You understand? Abuye nawe endlini mara lamakhekhe amnandi Sithibo. Yazi ngichaza ukuthini Sithibo? Chaza ukuthi the way Kaizer Chiefs idlala ngakhona. Sithibo uyidlala ibhola elitop. Quality football. Quality. Ngiyabezwa nje abanye abomaqanda FC beza la bazothi hey bebabukele ini. You understand? iChiefs iyadlala mfana kithi iyadlala nethi ibhadi nje ukuthi singakura amagoli. Singakura amagoli. So anyone bafethu angathandaza athandazela iKaizer Chiefs ukuthi Kaizer Chiefs sikhona ukushaya thunyana phela nathi amagoli ukuthi angene phakathi. And Sithibo yambona uOx. Umthetho.
Star mfethu uya-improve lo mjito, uya-improve game ne-game. Mfethu le out there Star mfethu, bese ubheka uSolomon. Mfethu uSolomon mfethu namuhla bekadlala. Kahle ndoda ngaze ngibabale bonke bomdu odayi mfethu. Yabona? Badlala mfethu, uMayo uyadlala. But umuntu like ucancel into enhle just ngemistake eyi-1. Uyangi-understand? Yeah. Then ubheke sofuna ungicosha. Okay. Asekubeleke ivali yakuthiwa asekubeleke ivali. Alright. Ngisakutshela ngolento zana. uLilepe ukhutha penalty. Sure. Uyangi-understand? Abantu benzani? Mfethu as ama supporter kumele sizazi ukuthi sidlala until kuphi. Uyangi-understand? The way sine freedom ngakhona mfethu siyakhohlwa ukuthi lo muntu usemsebenzini and lo muntu usebenzela abantwana bakhe. Wena ungafila njani kulomsebenzi wakho la usabhizi uthi welcome to ama fans wethu ukhila wara kufika umuntu athi hey Fusek phuma wena uzofila njani mfethu? Uzofila njani? uLilepe okay ukhuthile penalty noma ubani uyayikhutha penalty. Asikho isidingo sokuthi manje ama supporter athi hey phumani. Thina si ama coach bafethu, thina kumele sidlala indima yethu ukuthi siphele laphi. Uyangi-understand? Ngoba once wazenza icoach angeke usaba isupport. Uyabona if uyisupport support abafana ukuthi noma kubi noma kumnandi shayela abafana izandla ukuthi no ubakhuthaza. Ngithi umsebenzi wethu kumele sibakhuthaze. Manje mase babulalwa yithi futhi morale sichaza ukuthini? Bafethu ayikho right. Angeke uze uthi isupport uthi hey phuma. Mama ngafaka wena uzokwenzani? Maybe abanye bakhona maybe bahlala la eduzane la beza ngeenyawo mara bazorasa la stadium. Mfethu no man, singama supporters asidlaleni indima yethu, sibacabangele ukuthi nabo abantu lapha yana and nabo banabafazi banabantwana cabanga nje bazokhuluma kabe nje phambi komntwana wakho uzofila njani. Singayenzeni into enjalo as ama support. Angiyabonga Sipho. Thank you Kila. Awuyibekile Kila.